Lagi Phainai, Ramon de Burma. Welcome hambai chini media friends norok chini election campaign daily chung jata khlai tongmani from 26 to 26 March to till today they as of now tabuk chung jata tongabong kai Hirapur BC kai norok je coverage khlai tongman bagi norno paitle hambai kokhabasi tini chini ani schedule mutabek Hirapur BC tini door to door oro family wonderful hesi wonderful khang asir khlaibong ni reception asir discipline way wo khlaiborok tini receive khlaika ang tongo gai o jagani chini otre elakani chini MLA sar tongo borong gonang sar Manav de Burma tai chini logi tongo chini ex EM bo chini borong gonang ani betan oklayo daromani jeng bai boni relation tongmani ba tebo otre elakani chini chairman soho chini entire chini chhatra backward jola janmajonnogoni je leaders tongmani borok joton tongbayo gai belai keno peaceful khawro phai khub khaksangkha boroni reception rong nugi boroni tomu rong nugi gai tabuk jeng haino dur to dur khaimani yagulo te kaisa jaga jeng gathering lai tabuk borok bai se koklam salainai abon pore jeng te kaisa tongkhana te kaisa jaga te kaisa jaga isa te dur to dur khlai tini ni je program apna jeng conclude khlainai ini je dur to ang pulawon jaga very much positive of feel gai o jaga 99.9% Tipra Mothan supporters ang je phai observe khlaimani ebong report namani 100% guaranteed obo Phainai tami bagi hinke obo not only 17 backward jela janmojoinogo entire ADC jeng 28 constituency contest khlai tongmani Phainai tamni bagi Phainai hinke obono je Tiprasarok jotesto alert Tiprasarok jotesto siwo Tiprasan bagi sabo fight khlai tong sabo kok pichai tong sabo awas khlai tong gai jeng joton siwo only Tipra Motha ebong Maharaj Tipra Motha ni joto warriors re Maharaj Tiprasan bagi sabo khlai tong Tiprasar obviously bonono photo ang jara chinia tongnai ba sainia tongnai borok bayang borok যদি ang saimaka অবশ্যই ang thangi malainai abon bagina dor to dor haisi karon 17 backward jalawo ang samung khlaine no scoop maya ko oboni age gai borok malainani boroni bukhani asano puron khlaine obonani intention tong motamuti o jaga romdi 20 ta bisi tongo around 29,500 and something chini voters tongo gai मोटामुटी साना थांग के 4-5 दिन 70-80% अनि field visit coverage नि दंगो ते कयेकटा बिसि मात्र अनि बाकी दंगो अब आं 2-1 दिन बिसि आं कमप्लिट दिनै जे केम्पेइन हिरापुर बिसिनि पालदग जों नगनग थांका अरो फाइखनो जों सेमांका एकटा বৈশঙ্গ বাক্সা কংবা তংগাই খুমলুং সাইনি ফাইনাই বা গুলাগাতিনি কেন্দ্রনি বাইরে ফাইনাই দক আবকে বিজেপি সিলানি মাসং গাইছে মানে বিজেপি সিল হাইজে মাতংসু ओंके इलेक्शन
12 tarik ini bijak misil khayi rezal oi bijak misil khame haji ma tongani sabayo ga abono Hirapur bisi oro 99% oro Mothao buthare chin thansa marigo abo kono sondeho kore শুধু ইলেকশন নঙ্গই দিকার না সেমিসে বাকি রেজাল্ট না সেম বাকি ও পেকাজর জমজনগর 100% মুকুমুই গাহাম রেজাল্ট বাই পাস গাই শুধু সিনি নাহামং আবনো মানে বুথ নি যে আগি কবলাই মানে ব্যবধান ন বাকি তেব কবাং খাইনে আবো সিমিসে সিনসাম তা কবলাই নানি ক্যাম্পেইন আবো ইয়াসিনি বুথ বাকি তেব বাই নাই আবো সিনি নাহামং আবো সে বাকি সেন খাইতঙ্গ ও Hirapur bisi tang tahu mutu mano Hirapur bisi 2023 ang emelang mani tamu mutu mano casting imgo 880 ta ang mano orang lukrok reka 835 ta tai BJP CPIM nota tai kaisa nidol party হিসাব থেকে বড় চাইতে মিলেছে 45 টা বুথ Hirapur mano কাকে ও 45 টা বুথ থেকে তাবু কম নাই সিনর প্লাস নাই नै সাইমাকা তিনিও ক্যাম্পেইন ফাই ओंके आबनो कोनो सन्देह करे और जों गाहाम बुंबाय कबलाय नाय आर कायसा लाइभ मा खालामनाय जे अमाय रेकर्ड पास अंका कोन समय अमाय हेंगिया करनाय अमाय हेंनाय नै साइमन